Kublai Pibara ka Northeast Regional Institute of Education can conduct a walk-in interview namta santli ki post jangka junior project fellow but atli ki post haka computer assistant. Ka post peningkong ka junior project fellow, number of post santli, age limit, desa post name, desan name relaxation namta ki ST, SC but ki woman candidates, price name relaxation namta ki PH category. Kerana yang boleh kalau pitiban pendap ya ka PN dan ya ka MS batru pitiban dan ya ka basic computer skill kum ka MS Office, DTP, HTML, typing bat ka Adobe Photoshop bat kiwi udah. Lan ya ka pitiban pendap ya ka MA, lan ya ka Master in Philosophy, lan ya ka PhD in Logistics, lan ya pitiban dan ya ka Master, lan ya ka Master in Philosophy, ka PhD in Education, lan ya ka English, ka linguistic dan ya ka anthropology sociology. Teh ka jingyo kalong arpasan hajar shibnai namta kita ki bla qualify ka net but arpulai hajar shibnai namta kita ki bam pat qualify ka net. Ka post ka bahar ka dai ka computer assistant, number of post artli, ka age limit ka dai hadu saw post nam, sans name relaxation namta ki ST, SC but woman candidates, the price name relaxation namta ki PH category. Kandan ka walk-in interview namta kini ki arli ki post peningkong ka junior project fellows ya ka bandan haka arpoi terek bunai jun aja arpuar bat ka computer assistant ka bandan haka arpuar terek bunai jun aja arpuar. Ka walk-in interview namta ka post junior project fellows ya ka banlong haka arpoi terek jun aja arpuar ka por kan long nudo post tank bat ka computer assistant ka banlong haka arpuar terek jun ka por kan long nudo post tank. Ikan lihat kide ban report nudo ka por kan dai beje adu shpo beje kata haka arpoi bat ka arpuar terek jun aja arpuar haniri yam namta ka attendance bat ka document verification. Hadian ka shpo beje kata haka arpoi terek bat ka arpuar terek ujun anum consider show ya ki kandidat ki poi hadian ka attendance dan ya interview.